bivana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga jatiwe ariba ibyiza gusa ndaje n'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Ninafurahi kuwa umekuja. Ndanezeye kuba ndakubonye washitse hano. Mwambie ndugu yako, mwambie pastor nafurahi kukuona. Mubwire mwene Yesu ati umwongera yanezerewe kukubona. Amena. Amen. Leo tunajifunza jambo jipya. Uno munsi twiga inyigisho shasha. Akulindaye hatalala. Ukuzigama ntahunyiza. Ninasema akulindaye hatalala. Uzati ukuzigama ntahunyiza. Labda umesumbuka. Birashoboka warananiwe. Umesumbuka, umehangaika sana. Warahangayitse cyane. Ukakosa utapata jibu wapi. Urabura aho woronka ikisubizo. Matatizo yalikuwa mengi. Ibibazo byari byinshi. Kiasi kwamba hujui uanzie wapi. Gushikana utabona utangurira. Mpaka sasa kuna mambo yanakutisha. None gushika ubu hari ibintu biguteza ubwoba. Imekutisha kabisa. Byaraguteje ubwoba. Hujui itatokea nini. Ntuzi ngo hazova hiki. Unaona afya yako inaendelea kuwa mbaya. Ariko ubona ubuzima bwawe butera buba bubi. Afya inaendelea kuwa mbaya. Ubuzima butera buba bubi. Unaangalia maisha nayo inakuwa mabaya. Ukaraba ubuzima bwawe bubandanya buba bubi. Kazi imekuwa mbaya. Akazi kabaye nabi. Sijui hili na lingine limetokea ndani tatizo. Sinzi ibi nabiri haba ibibazo gusa. Leo nakuletea ujumbe. Ariko no musi nakuzana ganuke. Ujumbe hauhusu watu wote. Iryo ganuke ritaraba abantu bose. Haihusu watu wote. Riraba abantu bose. Inamhusu mtu mmoja tu. Riraba umuntu umwe gusa. Ni ujumbe unasema kulindaye hatalala. Ni ganuke rivuga ati ngo ukuzigama ntahunyiza. Na yule mtu ni sijui unaitwa nani? Kandi urya muntu ninde witwa nde? Shira izina ryawe. Unaitwa nani? Witwa nde? Huyu ujumbe unakuhusu sasa wewe. Yari riganuke rirakuraba wewe. Amena. Amen. Huyu ujumbe unakuhusu wewe. Rirakuraba wewe. Tunakwenda kuzungumzia kuhusu habari ya Washamu na Waisraeli. Tugiye kuvuga ni inkuru z'Abasiriya n'Abaisraeli. Hawa Washamu Abasiriya walikuwa watu ambao walikuwa wanashambulia sana Waisraeli. Bara abantu baguma batera Abisirayeli. Na walikuwa wanawatesa sana. Kandi barabonera cyane. Na walikuwa wanafanyia vibaya sana. Kandi bakorera nabi. Alafu siku moja tena wakazoea, wakawa na uzoefu huo. Hama umunsi umwe bagira akamenyere kugira ivyo bimenyere. Wakasema sasa hivi waanze kuwa wanamtega mitego mfalme wa Waisraeli. Baravuga ati tubaze baratega imitego y'umwami w'Abisirayeli. Wamtege mtego. Bamutega umutego. Ili wapate kumuua. Kugira baronke ukuntu bomwica umwami w'Abisirayeli. Kila walipokuwa akitega mtego. Ariko igihe cyose bamutega imitego. Ndivyo jinsi alikuwa akitambua hiyo. Niko yamenye ivyo bintu. Na hiyo ikawatisha sana Washamu. Kandi ivyo bituma Abisiriya bagira ubwoba. Wakajifikiria kitu gani kimetokea ili mpaka mfalme ajue kitakachotokea. Bariyumvira ati nikiki cyahabaye kugira ngo umwami asimbe.
Na mara nyingi mfalme akafikiria kwamba ni kati ya makida wake ndio wanatoa habari hiyo. Kenshi umwami yumvira yuko ari abaganwa biwe basohora cyangwa bakomanda biwe basohora ivyo. Akafikiria ni miongoni mwa majenero wake ambao ndio wametoa habari hiyo. Yarazi ko ari hagati mu bagenerale biwe basohora iyo nkuru yiwe. Lakini mtu mmoja miongoni mwao akamwambia hapana. Ariko umuntu umwe hagati yabo aravuga ati oya. Sio sisi ambao tunatoa habari. Si twege dusohora inkuru. Kule Israeli kuna nabii. Ati hariya mu Bwisirayeli hari umuvugishwa n'Imana. Nabii anaitwa Elisha. Hari umuvugishwa n'Imana anaitwa Elisha. Na huyo nabii ndio iko anawaambia habari zote. Kandi umuvugishwa niwe ababwira inkuru zose. Yeye ndiye anawaambia unapopanga kitu yeye anajua. Niwe ababwira ipanze ikintu niwe ababwira. Hao majenero, hao bagenerale wao wakawa naoga sana, wanasema mbona mfalme atushakia sisi? Baragira ubwatsi no kwe kumwama ariko aratwikeka twebwe. Sasa ndio mfalme akapata habari ya kwamba ni mtu nabii. Niho umwami yacaronga inkuru yuko ari umuvugishwa. Nabii Elisha. Ari umuvugishwa yitwa Elisha. Elisha anaishi Dotani. Elisha aba i Dotani. Yule ndio alikuwa akipanga mipango, yeye anajua. Ujya niwe twapanga imipango nawe akabimenya. Wao wanapanga mipango mibaya, yeye Elisha anajua. Wao wapanga imipango mibi, Elisha akabimenya. Kila walikupanyia mipango mibaya, Yesu alikufunulia. Igihe cyose bagukora imipango mibi, Yesu araguhishurira. Kila wakati wanapanga mipango mbaya, Mungu anafunua. Igihe cyose bagutegura integuro mbi, Yesu akabihishura. Ndipo wakapanga mpango sasa. Niho rero bapanga umupango umwe. Wakasema sasa hivi tutamwendea sasa huyo Elisha. Baravuga ati wewe tugatumutere Elisha. Tumshambulie. Tumutere. Yule leo tukamate. Ujanye na wewe tufuata kwanza. Tukamata. Tukamfuata. Mitego yetu yote itakamata, itaweza. Imitego yacu yose izorengana neza. Tangu siku hiyo guhera uwo munsi wakajipanga. Baripanga. Wakajipanga. Baripanga. Wakajipanga. Baripanga. Wakasema sasa hivi. Baravuga ati rero hivi tunaenda kumkamata. Turagiye kumufata. Lakini wakasahau kwamba ariko bari bagira yuko Elisha alijua kwamba watamtega. Elisha amenye yuko baza kumutega. Alijua kwamba watatega mfalme. Elisha alazi yuko baza gutega umwami. Kila wakati wakipanga kumtega mfalme, Elisha alijua. Igihe cyose bapanga gutega umwami, Elisha arabimenya kaibiye. Sasa wanasahau kwamba yeye wakija kumtega yeye atajua zaidi. Ndio bagira yuko wewe ibaza kumutega Elisha aza kuimenya gusumba. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Wakajiandaa wakaenda. Baritegura baragenda. Asubuhi moja usiku kama hivi. Mu gitondo cha kare agaturuturu. Usiku sana. Mu gaturuturu. Wakakuja wakapiga kambi mahali hapo. Baraza barateri kambi aho nyene. Wakazunguka hapo. Barazenguruka ijya misozi. Aho nyene Gotani. Milima wakazunguka. Imisozi yose barayizunguruka. Wakazunguka pote. Barazunguruka hose. Alafu hama Gehazi alikuwa ni mtumishi au ni mwanafunzi wa Elisha. Yari umukozi cyangwa umunyeshuri wa Elisha. Alipotoka asubuhi tu hivi, amaze kubyuka mu gatondo karasohose, labda alikuwa kuandaa chai, sijui birashoboka yaragiye gutegura kaisi, labda alikuwa anaamka andae maji mtumishi aoge, cyangwa yaravyutse gutegura amazi alipoamka tu hivi kidogo, amaze kubyuka kugeraje, alipotoka tu hivi nje, asohotse hanze, akakuta milima imejaa majeshi, asanga imisozi ibakikuje yuzuye abasirikare b'Isiriya, wana mafarasi, bafise imikogoti y'amafarasi, pia wana magari ya vita, bafise n'imodoka z'ingwano. Gehazi akalia. Gehazi arababararira, akakimbia ndani kwa haraka, yiruka mu nzu n'ingoga, akamwambia bwana wake, aramubwira Elisha, akamwambia Elisha, aramubwira ati Elisha, hapo nje ati aho hanze itakalotokea ni lipi, ituzi bigiye kuhaba, hapo nje kumejaa majeshi, ati aho hanze dukikijwe n'abasirikare, ninapoangalia sare zao, mbonye imyambaro bambaye, wale ni Washamu wale, ati bajya n'abasiriya, si majeshi yetu yale hapana, si gisirikare kibacu oya, wale ni Washamu, bajya n'abisiriya. Elisha akacheka. Elisha aratwenga, akashikilia kawaida, abifata minenegwe. Natumai Gehazi alianza kuhangaika. Nizera ko Gehazi yachezugwa mu bwoba burenze arahangaika. Sasa mtu ninamwambia habari ya ajabu kama hii, mtu ashtukia. None uyu muntu abwiye inkuru itangaje nk'iri goye amagatwe.
arasenga. Kuna watu wana uzoefu wa kutoa habari mbaya sana. Hariyo abantu bafise akamenyero ko gusohora inkuru mbi. Anakuletea habari mbaya sana. Akakuzanira inkuru mbi cyane. Alafu anaona ushtuki. Hama akabona udakanguka. Anaona kwa kawaida, anashangaa. Akabona uri usanzwe udakangutse. Sisi hatushtuki hapana. Twege nitukanguka oya. Sisi hatubabaiki hapana. Tunaye Yesu ambaye anaweza. Tufite Yesu ashoboye. Sasa rero Elisha akamwambia neno ambalo tunakwenda kulisoma hapa. Acamubwira ijambo tugiye gusoma hano. Inaandikwa Wafalme wa pili 6:16. Abami ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 16. Tutasoma 16 peke yake tu. Tusoma umurongo umwe 16 gusa. Watatusomea kwa Kirundi. Baradusomera mu Kirundi. Turasoma igitabo cy'abami ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 16 gusa. Haravuga ati, aramwishyura ati ntacyo utinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Bwana Yesu akubariki. Elisha akamwambia, Elisha aramubarira, wewe peti wewe, ati wa mwana wewe haujaona kitu, wewe ntacyo urabona. Akamwambia, aramubwira, wale ambao tuko nao, ati bajya turi kumwe, wale ambao wako upande wetu, ati bajya batuzigamye twege, wale ambao wanatupigania, bajya batugwanirira, wale ambao ni wafalme wetu, bajya arabami bacu, wako katika ufalme wetu, bari mu bwami bwacu, wale ni wengi, nibo benshi kuliko ambao wanatupigania, usumba abo ubonye ko baratugwanya. Acha nikwambie, reka ndakubwire, sijui unapambana na vita gani, sinzi uri kuragwana n'intambara imeze gute, sijui unapitia maisha gani, sinzi uri kuraca mu buzima bumeze gute, sijui uko katika hali gani, sinzi ubuzima ubayemo, tambua kwamba vile vyote ambavyo vinakupiganisha, ariko menya ko ibiriko birakugwanya byose, kuna Mungu ambaye anakupigania. Ariko turafise Imana ikugwanira ijoro n'umutaga. Inasema kuna Mungu ambaye anakupigania. Ati hari Imana ikugwanirira. Toka 14:14. Kuvayo 14:14. Inasema haravuga ngo wewe simama tu. Ati wari wihagarariye gusa. Wewe simama tu. Ati wari wihagarariye gusa. Utaona wokovu wa Bwana. Urabona ubwiza bw'Imana. Bwana anaenda kukupigania. Imana igiye kukugwanirira. Walokuinukia watajuta. Abaguhagurukiye bazomara amara. Inasema hivi. Ndavuze hivi. Walokuinukia watajuta. Abaguhagurukiye bazoteterwa. Kupambana na wewe watajuta. Abahagurutse kugwana nabo bazoteterwa. Watajuta. Bazicuza. Yes, watajuta. Bazicuza. Sababu gani walianza vita na wewe? Kubera ikibazo sababu si mtu wa kawaida. Wewe utari umuntu usanzwe. Mbona unielewi? Wewe si wa kawaida. Wewe ni umuntu usanzwe. Wanakulinda ni wengi kuliko wanakupiganisha. Ni wengi gusubya bariko barakugwanya. Nimugwanyo n'abantu veni abakugwanira ni milioni veni. Kama unapiganishwa na watu 20 wanaokupigania ni milioni 20. Gehazi hakuelewa. Gehazi niyatahuye. Hakuelewa. Niyatahuye. Akamwangalia Elisha. Aramuraba Elisha. Saul vye amechanganyikiwa. Arabati mutawi musaza yavanye. Hivi imejaa majeshi ya Mashami. Ati imisozi yose dukikije yuzuyemo abasoda b'Isiriya. Sasa anasemaje wanayotupigania ni wengi namna gani? None avuga gute ngo abatugwanira nibo benshi gusumba abajyana bonye. Tunasoma 17 usingoje kusimama. Turasoma 17 nturinde guhaguruka. 17. 17. Elisha akaomba. Elisha arasenga. Akaomba Mungu. Arasenga Imana. Ili Gehazi naye afunguke macho. Kugira ngo Gehazi nawe yugurwa amaso muri mwemu. 17 haravuga ati, maze Elisa arasenga ati, uhoraho ndakwinginze muhumure amaso arabe. Nuko uhoraho ahumura amaso y'uwo musore araraba, abona umusozi wuzuye kw'amafarasi n'imikogote vy'umuriro bikikije Elisa. Amena. Iyo amena hajakuwa na afya. Iyo amena ni jiushe. Elisha akaomba. Elisa arasenga. Akaambia Mungu. Arabwira Imana. Mfumbue macho. Ugurura maso. Amena. Amen. Kwa Kiswahili nasema kufumbua. Mu Kiswahili avuga uko nyati ugurura maso. Yani Mungu amfumbue macho. Urumva Imana imuhumura maso. Apate kuona. Kugira abone kuraba. Gehazi alipoona majeshi. Gehazi amaze kubona ingabo. Akaona wajeshi wana silaha za moto. Amaze kubona ingabo bafise ingabo zifise
Zilikuja za nani za vyuma vimefungwa. Abo bazanye imikogoti y'ibimodoka y'ivyuma bifunga. Lakini Biblia inatuambia kulikuja gari za moto. Ariko Biblia tugira neza ati ngo haje ngo imiduga y'imiriro nirazigamye Elisa. Natumaini masharde komba ya leo ndo zilikuwa hapo. Ndibaza masharde komba yico niyo yaharahari. Wale wengine waleta mikuki. Bage abandi bazanye imyami. Nafikiria Gehazi aliona Kalashnikov au mitraez, nafikiria ndio kubwa mitraez. Ndio ugati Gehazi yabonye nka mitraez ko niyo ngoni nini. Kuna mitraez waibo. Kile kikubwa namna hiyo na nyengo wako wanatembea hivi. Kimwe bateru mengara bagabo banga bagenda asha. Sasa wao walikuwa tumikuki. Ariko baba bafise amacumu. Wakiwa kama watu 20. N'abantu 200. Halafu Elisha anachungwa na watu wenye bunduki. Ariko Elisa akazigamwa n'abantu bafise inkoho. Halafu kama milioni 20. Ni milioni 200. Elisha akaomba Mungu. Elisa arasenga Imana. Mungu amfumbue macho. Imana imuhumura maso. Amen. Nafasi ya Elisha tia jina lako. Lero umwanya wa Elisa ashira izina ryawe. Watusomee tuanze pale 17, tuanze na jina letu. Reka dusome 17 amatusha dushira amazina yacu. Tumalizie tena na jina letu. Hama turangize ku mazina yacu. Tunaanza. Turatanguye. Sema. Maze Jackson. Maze Claudine arasenga. Atuhoraho ndakwinginze muhumura amaso arabe. Nukuhoraho ahumura amaso y'uwo musore araraba. Abona umusozi wuzuye amafarasi n'imikogote by'umuriro bikikije Elisa. Jackson. Amen. Kuna magari ya moto ambayo yanatuzunguka. Ari imiduga y'imiriro tuzengurutse. Amen. Mimi nakwambia ukweli. Je ndakubwiye ukuri. Ukiona Mungu akikufungua macho, ukiona unavyolindwa wewe. Imana ni yakugura maso ukabona ukuntu wawe usigamwe. Hautarudi kutembea namna hii. Utosweka ugenda konyera. Uzochugara. Utafuka tembea kama mtoto wa mfalme. Utaanza tembea kama mfalme. Hallelujah. Amen. Tunalindwa. Tunazigamwe bene kaka. Tunalindwa. Tunazigamwe chuti. Usituone hivi tunalindwa. Tumanuko tunazigamwe. Usituone tumevalia mashati meupe, tumelindwa. Tubana twambaye uruzi zisaguka tunazigamwe. Mwambie sione na vati iko ya jone nimelindwa. Ngira sasa nubana nambaye uko ariko ndazigamwe. Mwambie ngo ambayo naivaa. Mugiri muzi wambaye ingenisa. Nimelindwa. Ati ndazigamwe. Amen. Tena mimi silindwi na ufalme wa duniani wa mbingu. Kandi jawa zizigamwa n'ubwami bw'isi, nzigamwa n'ubwami bwo mw'ijuru. Gari za jeshi la mbinguni. Kandi ikambi k'ijuru abasirikare b'ijuru. Gari za jeshi la mbinguni ndio zinashughulika. Imodoka zo mw'ijuru nizo zingwanira zindwari. Hapa nikiinuka tu kusimama wanakimbia kupasua njia kule. Maguru ngira maguru ngende. Barahaguruka bagategura inzira hariya na hariya. Sisi ni watu wakubwa. Twige turi abantu bahambaye. Ndio maana hauruhusi kutembea na ulegevu. Nico gituma utemera ugenda nk'umuntu umenga uragwaye malaria. Tembea kama mtu ambaye amelindwa. Genda nk'umuntu asigamwe. Na majeshi ya mbinguni. Afise igisirikare gikomeye cy'ijuru. Usinione hivi nimelindwa. Ntumba nkundazigamwe je. Usinione hivi nimelindwa. Ntumba kuzenda ziga. Ndio maana wakati ule haukufa. Nico gituma ikigena utafu. Ndio maana wakati ule haukuwa lolote. Nico gituma cyage utawa sababu akulindaye hata lala. Kubera ukuzigama na hunyiza. Acha niwape mfano mmoja hivi. Reka ndabakarero kamwe gutya. Mama moja ilikuwa ni Buyenzi hapa Bujumbura. Mama mumwe hari ngaha mu Buyenzi hai Bujumbura. Akawa amepiga nyama tamu kabisa. Yari atetse inyama ziryoshe. Akajiandaa kabisa siku ya kuja akajiandaa kwamba atakula nyama hizo kesho mchana. Aliteguye ati izo nyama zo zigeje mu gitondo. Alikuwa amelala ameandaa chakula hiyo. Yari yateguye izo fungurwa. Nafikiri ni watu wachache wasiopenda nyama hapa. Ndazi kwa abantu bake ngaba badakunda inyama. Uongo kweli, nyama sinapendwa. Ntimuzi ko inyama ikundwa kayemwe. Nyama inapendwa ka. Inyama irakundwa. Lakini nani apenda kinyama? Nenda adakunda kanyama. Mtu mmoja tu. Wawili tu. Abantu babiri. Ni kutokupenda au ni magonjwa yanakataa? None nukudakunda inyama cyangwa ni magonjwa labda. Ni ingwara. Kutokupenda tu. Nukutayizikunda. Broshete au kulaki.
Brashete nduja. Kanyama tukazuri au kuli. Uiko na shida. Ni mtu mmoja peke yake, mwingine nafikia ni magonjwa. Uuni ndibasa ni ngwara. Sio magonjwa, ni kutokupenda tu. Au sikia kiutamu wa nyama. Niyumva kwinyama imuryohera. Imagine watu wawili mwa watu wote. Iyumvira abantu babiri muri abantu bose. Wasipenda utamu wa nyama. Bataza buryohe bw'inyama. Mnajua hata Mungu alikuwa anapenda nyama sana. Imana irakunda inyama cyane. Mshasikia dhabihu ya lengalenga au ya sombe? Mwamaze kumva ikimazi cy'irengarenga cyangwa kirara. Au dhabihu ya maharagwe. Cyangwa ikigira ishikanwa ry'ibiharage. Ikimazi cy'ibiharage. Hapana, ilikuwa ni dhabihu ya nyama kila wakati. Oya, ikimazi cy'inyama misi yose. Sasa yule mama naye alikuwa anapenda kanyama kama jinsi na wewe unapenda nyama. Na ujya mu mama yakunda kanyama nkuko nawe ugakunda. Lakini akachopoa kabisa, kaandaa nyama vizuri. Karanga neza ragategura. Akasema kesho saa 6. Aravuga ati ejo saa 6. Nina wageni. Fisa abashitsi. Na mimi na watoto tutakula. Jewe n'abana tuzorya. Usiku mwijoro mbwa akaja kaiba. Sorry. Waizi wakaja wakaiba. Mwijoro abasuma baraza bariba. Wakaiba chungu nzima ya nyama. Bateruye ya safuria y'inyama yose. Wakapeleka mpaka ndani ya ndahangwa. Batwara muri nahangwa. Pale wanataka kula. Igihe bagombye kuzirya. Wakasikia watu wanatembea tembea. Kumva abantu bariko baragenda genda. Wale waizi wakakimbia. Bajya basuma bariruka. Bwana saidie sana. Amen. Walipokimbia bamaze kwiruka, mbwa zikaja kama mbwa 6 hivi 7. hacha hazi imbwa 7 canke 6. Moja inakula. Kila mbwa iza ikajya. Nyingine inakuja inakuta zingine zinakula nayo inakula. Iyindi sanzi ziri ziko zirajya nayo ikajya. Zote zikakufa. Zose zishazirapfa. Kumbe zile nyama mtumbaya alikuwa alimwekea sumu. Kumbe zile nyama wa mukenyezi yateka ari umuntu mubi yagera musha mwisumu ya ili afe yeye na watoto wake na wageni wake. Kugira ngo afe we n'abashitsi bazoba bari ngaho. Yule mama kati nyama alizikosa alilia akasema Mungu amemuonea, Mungu umenionea kwa nini? Ujya mu mama byutse asanga isafuriya ni hemte. Avuga ati Mana ubwo nyama bwanje bwagi. Kumbe Mungu amemponya, amemepusha kifo. Kumbe Mana yamukijije yamurenganije urupfu. Amena. Amen. Amena. Amen. Yale matatizo unayopitia usilie. Zijya ngora nikura cyamo nizikakurise. Hajui yanatokea kwa nini? Ntuzi ngo byaje kubera iki. Mungu ana makusudi mazuri na maisha yako. Imana ifite impamvu nziza cyane. Hawezi kukuacha. Nashobora kureka. Anasema sitakuacha na wala sitakupungukia. Ivuga ati ngo sinzoguheba kandi sinzoguta. Sitakuacha na wala sitakupungukia. Bora avuga ati sinzoguta kandi sinzoguta. Kama jinsi nilivyokuwa na Musa ndivyo jinsi nitakuwa na wewe. Uko nabanye na Mose ariko nzobana nawe. Mungu anatulinda tena kwa hali ya ngazi ya juu. Imana iratuzigama kandi ku rwego rwo hejuru. Anakulinda jinsi huwezi kuelewa. Imana ikuzigama ukuru udashobora gutahura wewe. Wanapanga njama za kukutendea mabaya lakini hautakuwa lolote. Bagutegurira inama zo gukorera nawe ariko ntacyo bizogutwara. Hata wataweka sumu hautakuwa lolote, utastakula. Na baza gushiramo sumu ntakizo kugira. Imbwa zizoza zige. Haunielewi? Nurantahura. Nakwambia hata ukule sumu hautakuwa lolote. Vuza ati naho wagisumu ntana kimuzoba. Na watakapoipanga waizi watakuja waibe, imbwa zikule kule na waizi hawatakuwa lolote. Kandi niba bipanga abasuma bazoza bavyibe kandi n'abasumana na kimwe bazoba n'imbwa zizopfa. Reka nkubwire ubuzima bwawe Imana irabuzi kuva ukivuka. Acha nikwambie maisha yako Mungu anajua tangu unazaliwa. Mbere ibuzi ukiri rusoro. Kwanza ungaliki ndani ungali maji ndani ya tumbo la mama. Mbere irabuzi utarana abantu rusoro. Tena anakujua kabla hajakuumba. Imigambi Imana igufitie ni myinshi. Shaba Mungu anazo kwako ni nyingi. Niyo mpamvu udashobora kuzopfa uno munsi canke ejo. Ndio kwa maana hustahili kufa leo ama kesho. Yeremia 29:11 ivuga ngo Yeremia 29:11 ngo maana mawazo ninawazia. Kuvyiyumviro yako ari ivyiyumviro vy'amahoro. Maana mawazo ninawazia ni mawazo ya amani. Atari ivyiyumviro vy'ivyago. Si mawazo ya shida. Imana ifise imigambi myiza ku buzima bwawe. Mungu ana shabaha nzuri kwa maisha yako. Imana iteguye ibyiza ku buzima bwawe. Mungu anaandaa mazuri kwa maisha yako. Barakwimbiye icobo ariko Imana yashizeho ikiraro. Wamakuchimbia shimo Mungu akaweka kilalo. Barashizeho itariki z'uko uzopfirako ariko nibo bazozipfira. Wanakuwekea tarehe za kufia lakini hao ndo watakufa. Reka nkubwire rero. Hacha nikwambie sasa. Imana ikugirira neza nawe ugira amaso nk'aya Gehazi yahavuye aronka. Hacha Mungu akutendea
vizuri na uwe na macho kama ya Imana Gehazi. igiye kukugura amaso nk'uko yuguriye Gehazi amaso. Mungu anakwenda kufungua macho kama Gisa Ugiye alivyofungua kubona Gehazi ibyo macho. utari bwigera ubona. Unakwenda kuona mambo ulikuwa bado Imana igiye hujaona. kukugurura amatwi wumva ibyo utari bwigera wumva. Mungu anakwenda kufungua masikio usikie la Ubu bazogira inama uzumve wibereye muhira. Watafanya ushauri utazisikia kwa nyumbani. Bazopanga imipango mibi ubabone wibereye muhira. Watafanya chama mbaya utawaona kwa Niko nyumbani. mvugana n'umuntu ari mu kibazo. Niko nasema na mtu yuko katika Ugiye shida. kumenya ibintu imbere y'igihe bitaraba. Unapaswa kujua mambo kabla Ugiye hajatimia. gutahura ibintu imbere bitaraba. Unapaswa kuelewa mambo baada ya Ugiye kuwa. kumva ibintu bitaraba. Unapaswa kusikia mambo Ibi kabla ndiko hajakuwa. mubwira n'ukuri. Haya nakwambia ni kweli Kutagabanije. bila Kutagabanije. kupunguzwa. Reka mubwire. Acha nikwambie. Amaso y'imwemu ni ngombwa kuri buri mukristo. Macho ya kiroho ni kila kwa Mkristo. Amatwi y'imwemu ni ngombwa kuri buri mukristo. Masikio ya kiroho ni kila kwa Mkristo. Ntuzaba udashobora kumva ibigiye kuba. Usiishi bila kusikia ile inakwenda kufanyika. Ntuzaba utazi ibigiye kuba ngo Imana ibikwereke. Usiishi bila kuona ambao anakwenda kuwa Mungu bila si Gehazi amaso yiwe yarugurutse. Gehazi macho yake kafunguliwa. Bisigura ko ibi tubona sa amaso. Inatafsiri kwamba hivi tunaona si macho. Ibi nibidufasha kuraba kugeza kuri kijya kibambazi. Hivi vinatusaidia kuona paka pale kibambazi. Ariko muri twe hari amaso. Lakini ndani yetu kuna macho yengine. Mama Kabira agira utwo yigira twose asanga wabimenye. Mama Kabira anatufanya totote anakuta umeshajua. Papa Kabwana agasanga wabimenye. Papa Kabwana anajua anakuta ushajua. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukazi wagize inama yo kugirira nabi bagasanga wabimenye. Kazini wakifanya neno ya kufanyizia vibaya unakuta umeshajua. Reka ngubwire. Acha nikwambie. Ushobora kuba utari ufise ingabire yo kwerekwa. Unaweza kuwa una karama ya kuonesha. Ariko reka ndagusengera uno munsi Imana ikugurura amaso. Lakini acha nikuombea kwa siku ya leo Mungu akufungue macho. Umenye impamvu uri kuragwaragurika. Ujue sababu unaumwaumwa. Umenye impamvu ukunda gusambana. Ujue sababu unapenda kuzinizini. Alo. 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 Umunsi batwa dufise inyigisho zijanye no kugwanya ibintu by'ubusambanyi n'ibindi bintu menshi. Siku moja tulikuwa na mafundisho kupiganisha uzinifu pia na vingine. Nza kuvugana n'umuntu ambwira ati, nikaenda zungumza na mtu akanambia ati jewe ndatahuye rero. Akasema sasa mimi nimeelewa. Ati ari impuzu yanje y'umunsi ndayambaye. Eti kuna nguo yangu ya chini nikiva. Uwo munsi ntibuca nakoze icyaha. Hiyo siku haikuchi bila kutenda dhambi. Utauri impamvu wa musambana. Sasa uelewe sababu unazini. Kumbe bari bategeye kuri iyo muzu. Labda wametegea kwa hiyo nguo. Yambaye izindi abo muzima. Akivaa zingine anakuwa mzima. Aho yambaye iyo agasambana. Lakini akivaa hiyo anazini. Umenye impamvu sambana. Ujue sababu unazini. Umenye impamvu umugabo agukubita. Ujue sababu mume wako anakupiga. Umenye impamvu utabyara. Ujue sababu huzai. Umenye impamvu utaronka kazi. Ujue sababu upati kazi. Umenye impamvu udatera imbere. Ujue sababu usanyi mbele. Imana ikugurura amatwi y'imwe muyumve. Mungu akufungue masikio ya kiroho usikie. Imana ikugurura amaso y'imwe mubone. Mungu akufungue macho ya kiroho uone. Ibintu ugenda urabimenya. Mabaya yote uzidi kuyaona. Numara kubimenya. Ukishajua Imana izoguhishura ati ntuce muri iyi nzira. Mungu atakufunulia kwambie usipitie katika njia hii. Bagatega bagafuruguta ibyafuruguta bagasanga wapi wewe ikirinda. Wanafurukuta wanakuta umejipitia fasi nyingine. Imana igiye kukuzigama. Mungu anakwenda kukulinda. Imana igiye kukuzigama. Mungu anakwenda kukulinda. Kukuzigama nazo hunyiza. Akulindaye halali. Dusomye Zaburi ya 70 ku murongo wa 3b. Zaburi 70 ya mstari wa 3b. Havuga ngo ukuzigama nazahunyiza. Wanasema kulindaye halali. Akulindaye hawezi hata kulala kidogo. Ukuzigama nahunyiza na gato. Sababu ana mpango mzuri na maisha yako. Kubera afise umugambi mwiza ku buzima bwawe. Atakayekwambia kama utakufa kesho sikubali. Uza kugira ngo uzofesha nuze wemere. Wewe ni mteuliwa wa Bwana. Wewe waratoranijwe n'Imana. Ameamua wewe uishi vizuri. Imana yahisemo kuba neza wewe. Ameamua wewe uishi vizuri. Imana yahisemo kubaho neza wewe. Mitego yote waliotega haitakunasa. Imitego baguteza rizokufata. Sababu akulindaye hatala. Kubera ukuzigama nahunyiza. Amena. Sinzi kurahumiriza amaso urabe nk'amasabiri cyangwa 3 urabe ingene bigoye utembere mu ibarabara urabe. Sijui kama umeshafumba macho utembee kama masaa 3 utembee barabarani usikie gisi vilivyo. Ndivyo jinsi ulivyo ukiwa kilipofu wewe. Uko niko na umeze uri mumyi. Kama huoni mambo atakayotokea wewe ni kipofu.
kipofu. nimba utabona ibintu bizoza wowe uri mu Leo tutaomba uyu munsi turasenga macho yako yafunguke, amaso yo muri mwe na macho muyuguruke yako yakishafunguka kandi amaso yari yabona utajua utaombaje kuhusu hiyo magonjwa. uzomenya ukuntu uzosenga kubera izo ngwara zawe. Biblia inatuambia hatupewi sababu hatuombi, Biblia ivuga ati ngo ntiduhabwa ko tudasenga na tukiomba tunaomba vibaya. kandi ngo dusaba naho dusaba nabi. Imagine magonjwa unayo hujui inatokana na nini. Iyumvire urafise igwa ariko ntuzi Unabakia ikibitera. naomba Mungu niponye malaria, Ico gihe uravuga ati Mana nkiza malaria sababu daktari anakuambia kwamba ni malaria, kubera umuganga akubwiye ko ari na malaria. kumbe magonjwa ya ukweli ni kifua kikuu. Kumbe ingwara nyakuri ni gituntu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Unakuja kuta magonjwa ambayo unataja sio, Ukatusanga ingwara uko uravuga sizo. unakuja kuta kumbe mtu ambaye unamchukia siye, Ukagera ugasanga umuntu wanga kumbe siwe. pia hiyo ndio anakusababishia na kumbe siye. Kiyumbe ati ugeni we bituma kumbe atari we. Unamfikiria mwingine kumbe ni huyu. Wiyumvira uwundi kumbe ni wangena ari amande Lakini acha yawe. macho yako yafunguke. Ariko reka amaso yawe muri mwe muyugurugwe. Ambia ndugu yako acha macho yako yafunguke. Mubwira mwene ati reka amaso muri mwe muyabone. Utashangaa. Uzotangara. Utashangaa. Uzotangara. Utashangaa. Uzotangara. Sababu wayajua kwamba unaona. Kubera ntibaramenya ko utabona. Wanafikiria kwamba bado ngali kipofu. Bazi yuko ukiri impumyi kwa Wataendelea kuriye. kutenda vile. Bazobananya bakora bavuga bijya. Wao wanatenda vile. Cyangwa bagukorera bijya. Na kumbe ulishaona. Kumbe uramaze kuronga amaso muri mwe murabona. Jamaa mwingine alikuwa na njaa nyingi. Uwundi mujama yari afise inzara nyinshi. Akawa na njaa sana. Arasonza kabisa. Akafikiria nitafanyaje ili nipate kula. Aravuga ati enda bigenze gute kugira Akasema mfungure. itanibidi niibe tu. Aravuga ati bisaba ko niba gusa. Sasa watu wenye vitu mbona naona wananiona. Ati none mwene aba bantu ko mumega ko Akifanya barambona. hivyo anaona wanamuona. Arabyuka kabona ko Alafu baramubona. akafunga macho. Hamarugara amaso. Akaona hawaone, akasema na wao hawanioni. Arabona ati ntibambona. Anafunga nawe ati nanje ntibambona. Anasema hawanioni. Aravuga ati ntibambona. Akasogelea pale. Aragenda yegera haji. Akafunga macho. Arugara amaso. Aenda nashika, wanamkamata. Agiye gufata bakafata. Anafungua macho. Sasa na hizi ngo nahumirije nabo ntibabona. Sasa anafungua macho na waza sasa nimefunga macho na waza kumbe nao wanaona. Wewe waza ati yuga ya maso na wao wabuga ya maso. Yeye waza kama akifumba macho nao wanafumba macho. Ndivyo jinsi mtu anayetaka kutendea ubaya atakuwa. Uko ni kumu nagomba gukora ikibazo gutera. Atafikiria hauoni kumbe umemwona. Azokwibaza kutamubonye kumbe nao wamubonye kwanza bajisho. utamtaja hata jina. Kandi numuvuge n'izina. Umseme jina. Umuvuge izina. Siku moja jamaa mwingine akiwa nyumbani tu hivi. Undi munsi umujama umwe ari muhira gutya. Akaona paka kwa dirisha. Abona akayabu kwidirisha. Akasema mchawi. Aravuga ati murozi. Ile paka akasema Kajya kayabu karavuga ati sasa kama mtu anawinda panya ndo anakuwa mchawi. None umuntu ariko arafata imbeba bari umurozi. Ule mama ule nduka akasema paka isemaki huko mchawi wewe. Ujya munavuga ati oya akayabu nikavuga uri umurozi. Bwana saidie sana. Amen. Bwana saidie tena. Amen. Matatizo yako ingorane zawe yasikulilishe tena. Nibitizikakurize kandi. Jibu limepatikana. Inyishu yabonetse. Amen. Amen. Ni mambo mawili. Ni bintu bibiri. Ni kutambua kwamba tunalindwa kwa hali ya juu. Nukumenya yuko tuzigamwe ku rwego rwo hejuru cyane. Kwa ngazi ya hali ya juu sana. Ku ngazi yo hejuru cyane gose. Hata mtu yeyote hana ruhusa ya kutugusa. Umuntu wari wese nta ruhusa afise ko kudukorako. 2. Cha kabiri. Macho yetu yanaenda kufunguliwa. Amaso yacu agiye kugururwa. Utaanza kuwaona mmoja baada ya mwingine. Uzotangura kubona umwe ku wundi. Utaenda kutambua jambo baada ya lingine. Utagenda kutahura jambo kurindi kintu kukindi. Utaenda kuelewa jambo baada ya lingine. Utagenda kutahura kintu kukindi. Machozi umelia yametosha. Amarira wariza ararangiye. Choko wako umetosha. Umuruho wawe urarangiye. Bwana anaenda tenda jambo jipya. Imana igiye gukora ikintu gishasha. Bwana anaenda tenda jambo jipya. Imana igiye gukora ikintu gishasha. Na watajua kwamba unaomba Mungu wa kweli. Kandi bazomenya kusenga Imana ivuga kandi kora. Unaenda kuwaona. Ugiye kubabonesha amaso. Usikose tena usingizi. Ntubure kandi tiro. Tumelindwa. Turazigamwe. Usilie tena. Ntusubire kandi kurira. Tumelindwa. Turazigamwe. Usijute tena. Niwicuze kandi. Tumelindwa. Turazigamwe.
acha nikwambie, reka ndakubwire, kama siku yako ya kufa haijaenea, nimba umunsi wo gupfa utaragira, kila mtu ana siku yake, umuntu wese afise umunsi yagenewe, hautakuwa lolote, nta na kimwe uzoba. usiogope sasa. Wewe ntutinye rero, ni sababu Daudi haiko hapa. ni kubera umwami Dawidi atari hano. Dawidi hakuogopa hatawe Goliati. Niyigeze atinya na kijya kigabo Goliati. Goliati alitisha nchi nzima. Goliati yateje ubwoba igihugu cyose. Wakubwa zake wa Daudi akina Shama, bakuru ba Dawidi bashana, akina Abinadabu, bakina Eliabu waliogopa, bose baratinye, wakaogopa, baratinya, kambi nzima ikaogopa, ikambi nzima iratinya, nchi nzima ikaogopa, igihugu cyose kiratinya, mpaka mfalme akakwepa akafichama, n'umwami aragenda kunyegera. Lakini kulikuja kakijana ka miaka 17, ariko haje agasore k'imyaka 17 ndogo buke, mtoto ana parfum, umwana waga parfum, ana parfum, naga parfum afise, ananuka tu mikojo ya nani ya yaruka amaganga masoro, yes, ya amaganga ya kondoo, ya ng'ombe, ya mbuzi, intama, y'inka. Sifikiri kama alikuwa anavaa nguo za kimjini za kupendeza hapa. Sifikiri yambaye impuzu y'ikijini ngene yibereye. Anavaa vibaya tu. Umba yaranuka. Kamtoto mikoani kule kwenu kule wapi nani Gihogazi. Agasore kahari anya mu gisagari wanyara mu Gihogazi. Si gisagara pana mucharo kule kwenu. Hari ya ruguru hari ya mucharo. Kanakuja ndogo. Hajia kutembea kimjini. Nikari kazi no gutambuka nyeri gisara. Unajua mteremkai jinsi anatembea unafikiria anapanda milima. Urazo umuntu ujavuye ku gatumba genda gukenyene arirekura. Unafikiria anapanda milima. Umega karadugira imiso. Unaambia ulisha kwa Bujumbura bwana unapanda milima ya wapi? Ugezi twamaze kuja mu gisagara ugenda ngo uri karadugira imiso. Utamona mtu atembea namna agenda anapanda milima. Umenga ari kubaraso. Daudi alikuwa anatembea hivyo. Birashoboka umwami Daudi agenda ukonyera kintu. Alikuwa haja kwa mfalme. Yari bwa umwami. Ka Daudi ka miaka 17. Ka Daudi kimyaka 17. Labda mafunza miguu namna hii. Birashoboka imvunja taritara mutoya. Hata lugha ya mjini. Ntazi nini mvugo yo mu gisagara. Labda anakuwa sema zewe bukazewe baka. Lakini alifika pale. Ariko yarashitse hajya ku rugamba. Akasema nani huyu anaweza tisha taifa la Bwana? Aravuga ati ninde shobora guteza ubwoba ihanga ry'Imana. Akatambua kwamba atulindaye hata lala. Aratahura ko utuziga madahunyeza. Akatambua kwamba kuna maelfu na maelfu ya majeshi. Aratahura ko ari ingabo y'umwe n'ibihumbagiza by'ingabo. Kijana akakuja. Umusore araza. Dawidi ndogo bukebuke anakuja na mafunzo yake. Araza ni vunja ziwe. Anafika. Arashika. Anauliza wanasema atakayemuua huyu Goliath atapewa nini? Arabaza ati uza kwicira Goliath ahabwa iki? Wakubwa zake akina Eliabu. Bakuru ba Eliabu. Wakasema wewe peti. Bavuga ati wagahungu. Wakaanza kumfedhesha zile kondoo za baba ulimwachia nani? Batangura kumumara mazati zana mazada atawazisigiye nde. Petro akasema sasa kuuliza ni mbaya. None Petro avuga ati kubaza ni bibi. Akaanza endelea uliza ewa nini? Acha teri imbere arabaza kandi. Akimuua Goliath atapewa nini? Ati municha ico kigabo cyo gigatanya Goliath ahadi. Atakuwa mkwe wa mfalme. Baravuga ati baza kuba umukwe w'umwami. Petro akamwambia iki. Aravuga ati iki mboniki. Iki. Ngoja ndakuonesha. Werekana kweli. Alitafuta mawe mangapi? 5. Yarondeye amabuye 5. Alipiga moja la kwanza tu. Yateye rimwe rya mbere gusa. Goliath Biblia inasema. Biblia ivuga ati hakuanguka hivi. Ati ntiyaguye gutya. Sababu jiwe likipiga hapa. Kubera iwe yari kubise ngamu kaga. Sababu ya nguvu nyingi labda angeanguka hivi. Kubera nguvu nyinshi yari kugwa gutya. Biblia inasema kama alianguka akiangalia chini. Biblia ivuga yuko yaguye yubamye. Inamaanisha kwamba amepiga akasema uko mwanaume. Urumva bisobanurwa ngo wewe umushinga na uri umugabo. Afka Daudi. Hamaka Dawidi. Kanakuja na upanga. Karaja n'urupanga. Kanakuja na kimbia. Karaja kariruka. Ni ngota na upanga wake pale. Ni ngota yiwe. Akakata kichwa. Harakata umutwe. Anasema bush be. Utasema nini tena? Atuvuga iki? Wale Wafilisti wakakimbia wakaumenya jamani. Baje Wafilisti tia bariruka. Kakijana kadogo Goliath Daudi. Agasore gatoya Dawidi. Alitambua yeye ni nani. Karatahu yati koko ni inde. Kitu ambacho kimetingiza nchi nzima. Ikintu kijiganza
igihugu cyose, mpaka mfalme akafichama, gushikaho n'umwami agenda kwinyegeza. lakini nani Ariko ndo nani wewe? inde wewe Ndo nani? witwa nde? Wewe ndo nani pale? Wewe uri inde? Wewe ndo nani? Wewe uri inde? Wewe nani? Wewe menye uri inde? Inuka wewe. Haguruka wewe. Una nguvu nyingi. Ufite imbaraga nyinshi. Umelindwa. Wewe urazigamwe. Umelindwa. Urazigamwe. Umelindwa. Urazigamwe. Mungu akufungue macho uone umelindwa kiasi gani. Imani kugura amaso no ukuntu uzigamwe ingene bingana. Hautalia tena. Uzosubira kandi kurira. Elisha akawaambia wale majeshi, arabwira zijya ngabo wale washama, akawaambia mnayemtafuta yuko hapa. Ati arabwira bajya bisi ati uje murondera ntari ngaha. Akaambia Mungu wafumbe macho. Yabaje kwanza abwira Imana ati Imana bahumika maso. Wajamaa akawapeleka mpaka Samaria. Anatwara Elisa ararongora zangabo zitwara mpaka Samaria, mji mkuu wa Israeli, mu gisagara gikuru cy'Abisirayeli. Mfalme akakuja kuona Elisha mbele, umwami agenda kubona Elisa imbere, na vile wanajeshi vya hao Washamu vinakuja havijielewi. na vya bisirikare by'Abafilisiti by'Abasiria biri nyuma havijielewi. Bitiriza kuja mpaka vingiza ndani ya kambi ya wanajeshi wa Israeli. Anajiriza mpaka mu ikambi y'Abisirayeli. Akaambia Mungu wafungue macho waone sasa. Hama Elisa ngakanda arasenyuma ati Imana bugurura amaso re babone. Wajue kama mimi si wa mchezo. Bamenye ko je ntarugusinisha. Ninawacharaza wote na sina silaha yoyote mkononi. Nashobora kubamara wose atakigwanisha mfise. Elisa aliwacharaza bila silaha yoyote mkononi. Elisa yarabacharajije bose atawapeleka mpaka Samaria. Arabatwara mpaka ku mugwa mukuru wa Samaria. Amen. Mfalme akashangaa. Umwami aratanga. Elisa nini? Elisa nibiki? Nibiki? Nakuja na wale tawa. Nuruzuwaza nyaba. Elisa sijui alimwambia nini. Sinzi kintu yabwiye. Labda alimwambia sisi tuko kabila igusiwi jameni. Ndibaza yabwiye ati umwami twege turi ubwoko budakogwako. Sisi hatuguswi. Twege nitukogwako. Sisi ni watu wakubwa. Twege turi abantu bo hejuru. Sisi tunaruhusu kila kitu kifanyike. Twege dutegeke ikintu kikakoreka. Mfalme akasema acha tuwaue. Umwami aravuga ati reka tubanigagure. Elisa akasema pana wapeni chakula wale waondoke. Elisa aravuga ati oya nitubice mu bahari ifungurwa n'amazi bagenda. Kumbe tuna mamlaka. Kumbe tunafisa ububasha ya kupofoa watu. Go guhunika abantu. Amena. Amen. Amena. Amen. Tuna mamlaka kusema neno linafanyika. Tufise ububasha bwo kuvuga ijambo kandi likakoreka. Elisha alisema. Elisa yaravuze. Hawa watu wasielewe. Aba bantu ntiyagira kimwe batahura. Wasielewe na peleka wapi? Nibatahuriyo ndabatwaye. Twende. Ale, tugende. Tuna mamlaka. Tufiti ubushobozi. Tuna mamlaka kusema bosi pana kazi. Tufise ubushobozi ati bosi ndakeneye akazi. Unanielewa? Uranahura? Tuna mamlaka kwambia bosi pana kazi. Tunafisa ububasha kwambia ati bosi tanga kazi. Unataka fukuza watumishi? Mimi sitafukuzwa. Ugomba abakozi bagomba kukwirukanwa ati jewe sinirukanwa. Niongeze mshahara. Nyongera umushahara. Unajua hatupewi sababu atuombe. Urazi ni duhabwa kubera tudasenga. Na tukiomba tunaomba vibaya. Kandi yo dusaba na. Una mamlaka wewe. Wewe unafita ubushobozi wewe. Una mamlaka. Wewe unafita ubushobozi. Ya kutaja jambo na linatokea. Kwa kuvuga ikintu cyose kandi kikaba. Ambia ndugu yako una mamlaka. Ubwire mwene so turafisa ubushobozi. Bwo kuvuga ikintu kikaba. Bwo kusema kitu na kinafanyika. Nimba wicaye ni utabikubwiye muvimande. Kama unaketi na mtu akukwambia mtoke karibu. Muvimande nivyo. Mtoke karibu. Muvimande nivyo. Nimba tabikubwiye. Amena. Amena. Wicaye mane utabikubwiye muvimande. Kama umekaa pembeni ya mtu akukwambia mtoke karibu. Mubwire ati mfise ububasha. Mwambie nina mamlaka. Mfise ububasha. Nina mamlaka. Bwo gutegeka. Wa kuamuru. Bikaba. Na inatendeka Mfise ububasha. Nina mamlaka. Bwo kuwahuma amaso. Wa kuwafumba macho. Nibabona onciye. Wasione mali na pita madu. Mfise ububasha. Nina mamlaka. Bwo gutegeka. Wa kuamuru. Bikaba uko ngomba. Ninakuwa kama jinsi mmefanya. Kwa jina la Yesu.
Yesu anaichi umujya. Yesu akazidisha sasa kiasi. Yesu aragira icyo nyene. Yesu ashimwe. Ari umuntu akunda gutwenga. Je nawe ntwenza kera mugabo narabihevye. Reka ntweze gatonya. Alikuwa kichekesha ambayo kinashaacha. Pastor Marko arasigura mu Giswahili. Avuga ati Yesu akakala kiasi na Petro. Yavuze ati Yesu akakaa kiasi na Petro. Mugabo yavuze n'ingoga. Musobanuzi acayibaza ngo avuze ngo Yesu akala kiasi na Petro. Acha sobanura ati Yesu asangira ikijumbu na Petero. Karagaciyemo. Sisi tuna mamlaka jameni. Twebwe dufite ububasha bene data. Uwezo ambao tunao. Ubushobozi dufise. Hata hizi bomu za kinuklia haziwezi kutuweza. Ati ni bomu bigezweho ntibishobora kudushobora. Sisi tuna mamlaka ya kuruhusu kila chochote kitendeke. Twebwe dufite ububasha bwo kurekura ikintu cyose kigakoreka. Tunaweza kuombea ndege isiruke na haitaruka. Turashobora gusengera indege iguruka ariko tuna mamlaka kuambia ndege isiruke na isiruke. Tunafisi ububasha bwo kubwira indege nigende kandi niguruke. Amechoka, alitumika tangu asubuhi. Yesu ashimwe ngo kirundi kiragoye. Reka mvuge kirundi basi useme Kiswahili. Amena. Amen. Amena. Amen. Dufise ububasha bwose. Tuna mamlaka yote. Ntabwo dufise ububasha bwinshi. Hatuna mamlaka mingi. Dufise ububasha bwose. Tuna mamlaka yote. Bwo gutegeka. Kwa kuamuru. Bikaba. Na inatendeka. Kwatura. Kwa kukiri. Ikatoreka. Na inatendeka. Kuko bivana n'ubwami dukorera ubwarimu. Inatokea na ufalme tunatumikia mwandani ni wa aina gani? Ubwami bwacu hari igisirikare gikomeye cyo mu buryo bw'umwemu. Ufalme wetu kuna jeshi kubwa ya kiroho. Itaboneka n'amaso y'umubiri. Haionekani kwa macho ya mwili. Itegetse biraba. Tukiamuru yanafanyika. Niyo mpamvu udakwiye kugenda ukonyera. Kwa maana hutaki kutembea kama Hapana. Oh yeah. Kweli kurira. Kwa nini unalia? Yeye ameze nkatwe. Elia alikuwa kama sisi. Ategeka imvura ingonigwe irahagarara. Akaamuru mvua isinyeshe. Yeye ameze nka Jack. Elia alikuwa kama Claudine. Yeye ameze nka. Elia alikuwa kama nani? Yeye ameze nka. Alikuwa kama nani? Yarategetse biraba. Aliamuru na ikawa. Ijambo rigomba kutubwira ko natwe dufise ububasha bwo gutegeka bikaba. Neno linatuambia kwamba na sisi tuna mamlaka kuamuru na inakuwa. Nacho bitwaye n'uduteke duke ufise inkomezi nk'ufise izo nyene. Haijalishi tu nguvu tudogo ulituonato ni hizo hizo. Gideon atigenda nk'uko inkomezi zawe zingana. Mungu akamwambia Gideon, nenda kama jinsi nguvu zako zilivyo. Izo nyene ufise. Hizo nguvu unazo. Izo nyene ufise. Hizo unazo. Nifuza ko utangura kugira ese. Ninahitaji uanze kwanza kujaribu. Ugire uyimenyereze. Uanze kwanza kufanya mazoezi. Uno musi mwikati usengera utwana twose tugwaragurika twose bitarihera. Siku ya leo ambaye mkarisi yetu mtoto tunapenda kugonjwa. Impamvu nuko utari bwabimenye. Sababu ni kwa sababu ulikuwa bado bwabimenye. Ulikuwa bado usengera ababanyi bagwaye. Uombee majirani wanaokuwa. Usengera ofisi ibibazo. Uombee wanaokuwa na shida. Urashangazwa n'ingene Yesu agiye kubikora. Utashangaa kisi Yesu anakwenda kuyatenda. Kwa Mungu zonzanira inyishu nziza. Tena dimashi tuliatia jibu nzuri. Buriya turakomeye. Pale si ni watu wa juu. Ijambo ry'Imana tubwira ngo yaducafye mu kiganza ciwe. Neno la Mungu linasema kwamba ametuchora katika kiganjani mwake. Mu kiganza cha Yesu handitsemo indome nkenya cyane. Pale katika kiganja cha Yesu kuna herufi ndogo sana. Harimo J A C K C O N. Wewe nazuzi. Wewe na wewe sema nawe zivuge harimo arabisa amazina maremare ntarahera. Kuna watu wana majina marefu kabisa. Haja mu kiganza cy'Imana n'agakaramu kiwe ariko arandika. Kiganjani mwa Mungu na kabike kaka anaandika. Yandika ati Jackson. Anaandika Claudine. Ati ndamukunda. Nampenda sana. Uyu mwana aranjohera cyane. Mtoto ananifurahisha sana. Uyu mwana nzomubwirira iki? Nijya yiyandikira hadi amasoma. Je, anabaka naandika. Niko natembera buriya Yesu araryoherwa. Ni kama niko natembea Yesu anafurahia. Uriko natembera Yesu araryoherwa. Kama unatembea Yesu anafurahia. Kisatani kajingitwa. Shetani kinaumia. Naye bakajingitwa. Wake wanaumia. Ariko bazotubona uko nyene. Lakini watatuona hivi hivi. Tunatembea. Imbere. Ubuzima bugera neza.
tuzishika zile jibu tunazifikia emo. nta mpamvu rero yo kubana n'ingwara kandi Hakuna sababu ya kuishi na magonjwa. turategeka bikaba Tunaamuru na yanafanyika. na yemuzani turategeka bikaba Nilikuwa nasema tunaamuru na nta mpamvu yanafanyika. nimwe kandi yuko ibibazo bitugumako Hakuna sababu matatizo kuko tubakie. tuzengurutswe n'ingabo Maana z'ijuru. tumezungukwa na jeshi la mbingu. ntugire ubwoba rero Usiwe na woga sasa. nacuzo Hautakuwa kitu. bizorengana kandi uzobibonesha amaso Vitapita na utavitazamisha macho. kandi nacuzo Havitakuzuru. mubwira ati we ntacuzo Mwambie wewe utakuwa kitu. mubwira ati uzobirabisha amaso Mwambie utatazamisha macho kandi bizorengana tena yatapita. Amena. Woo! Woo! Amashi. amena Amen. amena Amen. mubwira ati ugiye kwishurwa imbere yabo Mwambie unakwenda kujibiwa mbele yao wakiona. ari utabivuze Kuna mtu akusema. utabivuze muva impande Yule akusema. mubwira ati ugiye kwishurwa imbere yabo babona Mwambie unakwenda kujibiwa mbele yao wakiona. Hey. amena Amen. ukumaze gutahura icyuri Maana umeshajua kile ulicho. kandi uriwe Tena wewe ni nani? n'ububasha buhari Na mamlaka unayo. usilie tena Nurire kandi. hauna sababu za kulia Nta mpamvu zo kurira. injira mu mashimwe gusa Ingia katika sala la maombi. amena Amen. mpamvu yo kurira Hakuna sababu ya kulia. gehazi yararize kubera atari bwabone ibiriko biraba Gehazi alilia kwa sababu alikuwa bado hajaona yanafanyika. ntiyari bwabone ko abasirikare b'imwemu bahari benshi bamucungere Alikuwa bado hajaona majeshi ya wakiroho kama wanamzunguka ariko wewe. wewe Lakini Imana wewe yuguriye amaso yawe if Mungu amefungua macho yako ubibonye uyaone, nezerwa afu ufurahi sasa. amena Amen. ngomba kuhaguruka dusenga Nataka usimame tuombe. usenga uvuga gute Utaomba ukisema aje? zuguruye amaso yanje mu izina rya Yesu Nafungua macho yangu ya kiroho katika uhamagara jina la Imana Yesu. Imana nyugurire amaso Uite Mungu useme Mungu nifungue macho ya menya kiroho. impamvu ndiko ndaca muri ibi Nijue sababu napitia katika shida hizi. ubidondagure Uyataje. amena Amen. amena Amen. utangure kuvuga Uanze kusema. udondagure Utaje. ibyo byose ugomba kumenya iyo biriko birava n'iyo biriko birava Hivyo vyote tunataka kujua mahali vinatokea. kandi n'inyishu icyo yinjira Tena jibu liingie. inyishu icyo yinjira Jibu liingie. turi abana ba bene ba nyenevyo Maana si ni watoto wa mwenye navyo. bwira mugeza ati genda umwana wa nyenevyo Mwambie mwenzako mimi ni mtoto wa mwenye navyo. nta mpamvu yo kugorwa Hakuna sababu ya kuteseka. nta mpamvu yo kugorwa Hakuna sababu ya ndi kuteseka. mwenevyo Mimi ni mwenye navyo. papa ni we nyenevyo Babangu ni mwenye ndizwa mali. niki jewe Sasa mimi ndizwa niki nalizwa na nini? ahubwo ndizwa nuko bampaye amata menshi Nalizwa kwa sababu wamenipatia maziwa mengi. aba nabo batunzi mugende yakubwira ati nakazi kawe mama hava guha amata ni wiruke Watoto wa tajiri wanakuambia kimbia mama atakupa maziwa. araka sengeritre kamata haja hava Kuna kuguha kaseke kako pale utakunywa. ndizwa nuko amata yabaye menshi Nalizwa kwa sababu maziwa yamekuwa ndizwa mengi. nuko bisante byabaye byinshi Nalizwa kwa sababu visante afya nzuri ariko imekuwa ngo nyingi. ndizwa n'ingorane ariko ngo ndizwa n'ingorane Lakini hizo ni tatizo. ndizwa n'ingorane Nilizwa na tatizo. oya kuko Hapana. uno munsi ziraza guhera Maana siku ya leo zitakwisha. uno munsi birahera Leo itakwisha. uno munsi turabisezerera Leo tutayaga. turatangura ubuzima bushya Tutaanza maisha mapya. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe nimwaguma muri jewe please amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko ukeneye umwana ukeneye kubaka ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango mu kwezi gukurikira nk'aya mango mu mwaka uza nk'aya mango ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe ariko Yesu araha ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi woba urusha
woba uremerewe woba ufise ibibazo waburiye inyishu woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye byinshi mukinga zatiwe ariba ibyinshi gusa ndaje naje umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke s'abone. Wibuke kubusangiza n'abandi.